Talatibyan! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan ti agtalinaed anatangken apuso iti nasaya at apan nakitao. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Ay nasaya at magta nakaumay kayo dito'y kasar ni Nilson. Saan ako mga umay? Yung kayat ko ang makita't inasawa ni Nilson. Abay, di mo nakita ay itay nagmarcha iti altar. Jak unay naming mingan tadayo. Ang mumut kanya ka, nakapsutan na giti matak. Ay, kanya ayat nilangan na. Ay na, jak man amukod ni Nilson. Noan niya tikinay kayat na itinay ta babae. Apay aya. Ay kat umasidag ka, tayong kakitaan. Asit gam, kaming mingam anaimbag. Ay, jak amo. Jak amo, noan niya mo't ti maibagam. Anting, adda ka kayam dito eh. Dadasawa pa, Nilson. Agnaknakam ka. Antay, amok ka na kayo ni Mrs. Kaw. Iso ni Reyna. Hello, auntie. Aray namat gayam ti kaalasan. Antay, nangan kayo. Ay, sige, itainak mga nag. Dito kayo. Han? Apay asaan man lang ay misab kanyak ni auntie. Bayamon, mabisin la siguro. Umay ka. Asikas punta dagiti bisita. Anya ti makunam, di asawa ni Nilson. Ay na, pudno di kinunam. Awan apulos pintas na. Kunak tumot kan ka. Nagalas. Ay, nangisit pa'y kiti Anya apuliday ta. Jakman amaw ka ni Nilson. Ay na, sapay la kumaata saan to nga umala dagiti anak dakin ko na. Ay, una yan. No umala da amin, itiday siya babae. Sapay ko na daan napig sa tidara dagiti nala sa tata. Ay, nagkunat. Adaw tinakanga. Ay, unay mo't no kastan. Jak makapangan. Ay, apay ngay. Gapo ka day, takas day tirupa, di manugang ka. Ay, awanan ti ganas ka. Iso amang isuputaklaan ng tiyawid ka. Ala, ikangarudan mang isupot iti awid mo. Adaw, ti iga daw. Kanang kita kalata, iti mabalin mo ayawe. Nay, apay ngay taimay kamatanagid da. Ay, anya pa'y laaya, ti kayat mo nga ramidak ijay. Makis-istorya ka kumapay mo't akan ni manugang mau. Di mo to pa'y ammo tinagan na. Anya nga minin ay adi imbaga ni Nilson kanyak anagan jay misis na. Rina! Ay wen gayam, Reyna. Ay, awan lap ganas ko ang makiistorya. Di mo mat ipadlaw asaan mo akayat jay manugang ta. Ay, jak nga rod kayat tilangan na. Saan kakadiakas ta? Ay, sikat mapan ijay. Taing ka makiistorya no kayat mo. Basta, awan ti istoryaag. Ala, dumandan ka kita, tamatulog ako. Honey, apay ngay akas niya dagiti kabagyam kanya. Apay aya. Kasla sandak mo't akayat. Tilay bagbagam. Madlaw ko laang mo't Di da pa'y umisam mo't. Saan ama nag-isam ni Nanang? Ni antim ngay. Nakarkaron Managkusilap kit di dayjay Kasta ka di. Isosi ka. Amok ama nag-isam ka. Isosi kan ti umisang. Oray no kusilapan da. Wen. Ano sa mun Tamok mo't anaanos ka. Pasensyakan pare Nilson. Sa anak ang nakaatindar iti kasarmaw. Naira na ngamin ang na-ospital ni Mrs. ko. Okay lang pare. Mawatan ka. Nakita jay picture yo kan ni Mrs. Mau. Ay, wanta impos na kay.
DJ gayam ti misis mo. Apay pare? Awan, pare. Nasingpet ti asawak, kain man nakaawat. Mas daawak man. Nagpipintas dagiti ex mo. Nagpupudaw da. Slender ti pamagida. Kahit, anya ita pare? Kwa pare. Jack agoy uyaw. Pare, ay na. Amom, biktima ak iti ayat dagiti napipintas nga ex ko iti pare. Ada ka dita kinukwartaan dak. Ada ka dita atutay mar. Kat ni misis mo ngay. Nasingpet ni Reyna pare. Awan ti makunak iti ugali na. Saan man ang napintas ti langana, angam, napintas mo ti ugali na. Umay ka makimisa, lakay. Tsak pailaang makapag na. Nasakit latta to sakak. Malanga raw. Inakdagasan ni Manang, tamapan kami makimisa. Ay, no awan laang ti an-nayak. Umayak ang makimisa. Saanan? Adda ka na alinutok. Kinalubak ijay kusina. Sa anak pa'y ang mabisain. Ay, kat numabisin ka. Mapan kalatamangan ah. Wen, di nakpakadanagan. Anya day talot-lot, wam, han. Agbekak man iti tinapay. Taidagas tayo ton madamdamay ti ayanda tatang ken nanang. Para kada kawada day ta? Wana. Tapno maamuan damat at misis mo kat nalaing nga agluto. Ay, kaya nagmayat man. Barang no iti day ting aramida, agbalin kami na close. Apay, saan kayo ka di aklaus? Ay na, marik na kasandak akayat. Iso asya kung ti makiklose kadakwada. Ay na. Ay, Manang. Ay, kitaim ka di day dya babae. Ayan na. Diyan nakalabaga. Apoy aya. Karup-rupan ni Reyna manugang ko. Ayun. Kasta jay bibig ni Reyna. Nagpuskaw. Agoyaw ka man ako nakaw. Ay, kasta latin yaga. Ada nga ron makitak adilawag. Kan ibagbagaklaang mo't Kagap-gaputay gisimbahan. Agoy-uyaw ka man. Ay, pakawanan nak ni Apo Diyos. Nakitak lang amin day dya akarup-rupa dya manugang ka. Balagawit takit ay ang mga nuag to daw. Ay na, itahak lang ang nakaraman iti kastoy at tinapay Naidumdum at tiraman na. Magustuhan nyo kadimot laang, tatang? Wen, awan pa'y tinakaiturad anang regalo kanyak iti kastoy at tinapay. Ni Reyna tinagluto ni day ta, tatang. Aya, kunak man no ginatang yaw. No magustuhan nyo, di kanayon kayon ton nga iramidan iti kasta at tinapay, tatang. Ay, nagsayatan. Nalaing kagayam nga aglutaw, Reyna. Culinary arts inadal na tatang. Anya day ngay. May papan iti panagluto, tatang. Kat ijay 5-star hotel ti pagtrab-trabahuan na. Nay, apay ajak amu day ta. Kahit di kayo ngamin nagdamdamag, tatang. Di magasta Nelson kan Reyna dito'y balay, bakal. Kay, Imay dak inik kan iti naimas at tinapay. kay. Kaya't mo aramanan. Adapay na batay. Ay, sa anak nga agraraman. Na, inluto day manugang ta. Ay, sa anak nga ron nga agraraman. Makaamu ka ano saan mo akayat aramanan. Kukwak laang. Kanam lang Kabailak mo ti gumatang iti tinapay akanag. Unay kan aya. Ay, aging gaita. Jak pa'y lamaaklon aday jay asaan anapintas a babae ti inasawa ni Nelson. Nagwapaw jay anak ko. Karopro pati artista. Ang
Dayjay a babae ti inasawa na. Hello? Hello. Sino day tao? Ni Nelson dayto antay. Imawag ka, tapno ka blaawan ka iti happy birthday. Malagip mo ti birthday. Ay, kawin antay. Apay kumamalipatak. Ay, nakaanakan. Imbagpay kan kata malagip mo ti birthday. Namdagiti ka kasinsin mo. Ay, nalipatan da kon nga inada. Yanti man, tagsinti man ako na akon. Ay, talaga mo't nga man. Gaputada yun ti ayanda. Kanadan bukod da pamilya. Sanda ko na malagay. Ay, antay. Umay kami dita balayaw. Sino nga iti kaduam? Ni misis ko, ah? Ay, katumay kayo, Alang nga rod. Urayan da kamay. Tada irigalo mi kada kayaw. Day, sino nga tinangaramid iti day taakay? Ay, siyempre, ti asawak. Wan, siyak auntie. Ay, nagmayatan. Italaan na adda anak iti kay iti birthday. Ay, dahito yakin na bakit ka? Happy birthday, auntie. Ay, nadungo ka mo't gayam rin Allah, agwa kayong matan, auntie. Ay na. Basta ngamin ni Antik. Nalakang agsangsangit. Ala, di ka nagsangit, auntie. Birthday yu ita. Rumbang laing anaragsak kayo. Lumuklok magka, paray. Ay, kawin na. As-asikaswan na nga ron ni misis ko. Ay, imbag ka man, paray. Kay, sika nga eh. Kanayon ti apa may kanimesis ko. Mrs. number 1 no Mrs. number 2? Deta nga ron ti parikot ko ita, paray. Duwada nga agpaiso. Ang amawan mo tinasaya at ti ugali na kadakwada. Ha? Agpada da anagar. Ay na, kaasi ka mo no kasta pare. Imbag ka pa'y, pare. Tanaanos ni misis mo. Ay, uwan na. Isu apulos, ajak isukat iti sabale ti asawak. Swerte ka, pare. Takas ka ni Reyna, tinaasawa. Ay, nading ka. Naraman amla ko majekek nga inaramid ni Reyna para kanya. Asinaw, tinangaramid iti cake mo? Ni Reyna. Di manugang ka? Wun, kat na imay da ijay balay kin ni Nilsaun. Isuda tinangisagana iti birthday. Bakbakatan kan manang. Agkik ka pailaan. Ay, ay naading ka. Naragsak gayam ti maadaan iti cake iti birthday. Uray bakit kan. Jak mala na padasan ti kasta. Ay na, nalaing gayam nga agaramid iti cake ni Reyna. Kasta aya. Jak pa'y ngamin naraman anti naramid na. Nalaing pa'y nga aglutaw. Isuan ni Nilsaun, lumuklukmag. Apay adi mo kayat ni Reyna kat nasingpag. Ay, saan dang agbagay ka ni Nelson nga anak ko? Kita umot ati lang ada. Kino kas lagkarkaro pa damagtay? Ay, saan? Ito lang ang mapasamak ti kasta. Aklunong kit din ni Reyna manugang mo. Ay, jak kayat manang. Kano dandanikan san maadaan iti apo ka? Ay, saus! Na, apay nga isaus. Ay, sabay la ko ma. Tasaan nga umala ti anak da ka ni Reyna. Ay, Sigakit di mag. San aya, anabayagan nga arapaap mo ti maadaan iti apo ka? Kadway. Oh, dayto yan ading ka. Matungpalang ti arapaap mo. Ay na. Apay ayang nga umanisam ka dita, lakay. Anya aya ti isa, ma'am. Ha? Indagasan nakmanan itay ni Reyna iti kwartak. Manaw? Aw, daytoy aw. Aw. Nanay. Sagsasangaribo mat day ta ipakpakitam. Igatang ko kano iti agas kaw.
kan kayat ko akanan. Paingay asikalaan. Di mo mat kayat, kasanong ikan nakangay. Ad-adan ajak kayat, nukasta. Pakitaamat ngamin ay tinasayaat, tapno ipatag na kamat jay taaw. Kasaritak ni Nilson. Pilpil yan dakit din, ti ikanda. Siyak nga ina na nagrigrigat kan kwa na, ti di na ikan. Basta siyak, adda kwartak, mas daawak man. Kelaat meten anapukaw, dagiti marikrik nak nga ot-ot iti bagay. Yeah. Kasjay kayam dagiti anak ta. Adda favoritism da. Sige abakot, tamapahanak ag sukat. Dagasen nak ni Nilson madamdama. Adda kanong amin papanan may bakot. Dua kayo laang. Una, dua kami laeng. Agbati ka manen bakot. Na, umay ka agloto dito'y balay. Wen nanang, tapno da kadwayo. Jakmet ka sa pulan ti kadwa ka. Kaya't kayo nga rod akadwaan itangaal daw. Kan, ada itad ko kada kayo. Daytoy Anya daytoy. Aritos, nanang. Naggapo iji Saudi dayta. Ipadas yuman ket di? Sige ipadas ka. Ay na. ay, kita agman iti sarmeng. ay bagay ko Bagay yu talaga. Kan 24K dayta nanang. ay na. Agyaman Reyna. Ay na, italaang anak ka arito sak iti kasto ikang hina. Ay, kaya't mau, tagluto ak iti ginataan nga special take. Ay, awan ananang. Ramanak man mo ti specialty yo. Ay na, agyaman manen, iti na ito'y aritos nga inten mo. Amo, talaga anangina na ito'y isong agyaman unay. Nakita mo ita bakit? Nasayatan tilinangan niyo kan ni nanang. Wan nga rod lakay, kung aktumot namin kan ka. Agarami dak iti pamuspusan, tapno kayat nakton ni nanang. Kain talaga anasingput ka bakit? Kain daytoy tilaglagi pong bakit? Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Isungay tultuloy mo ti kasta kinasaya at ti ugalim bakit? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan ti agtalay na ed anatangken apuso, iti nasaya at apan nakitao. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon Kastala ti biag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.